Işgalcı kuvvetçilerinin nezaretinde ve Rusya teşvikatçılarının telekameralar altında ama Rifat Çubarovsız. Meclis reisine nisbeten işgalciler mahkemesi hukum seslendirmeye başladı. Mahkeme ogunda ona kol tutmak için onlarca Kırım Tatarları toplaştı. Поэтому мы здесь не из уважения к суду, не потому что мы ждем какого-то хорошего решения, а для того, чтобы поддержать Рифат Ага, который, к счастью, находится не здесь. И мы видим очередную попытку оказать давление, оказать негативное влияние на людей, которые борются за права своего народа. И вот такое отношение к председателю Меджлиса Рифату Чубарову лишь доказывает, что он делает правильные шаги, он отстаивает интересы нашего народа там, где у него это получается, борется за свободу наших ребят и борется за то, чтобы Крым стал вновь территорией справедливости, стал вновь территорией коренного крымско-татарского народа. Mahkeme salonuna tek sayılı insanlarını geçirdiler. Kalganları işgalci mahkemenin kararına kora артында beklemege mecbur edi. Çünkü onlarını mahkeme azbarına bile koymadılar. Даже не пускают вот на ту территорию, где можно было посидеть, отдохнуть, подождать решения суда. Подходит, почему без маски? Хотя вот проходят с собаками, гуляют с собаками люди, по 3-4 собак ведет женщина, без маски, и собаки тоже без намордника. Но от нас требуют, чтобы мы не нарушали масочный режим. Вот так парадоксальность такая существует. Meclis reisine nisbeten kütlevi kalabalıklar çıkarılması maddesi boyunca cinayi davаны işgalcilerinin Taqat komiteti geçken sene Mart ayında uydurdu. İşgalciler 2014 senesi fevral 26 günü Kırım parlamenti ogunda 15 binden ziyade Kırım Tatarı ve Ukraynalar toplaşıp Ukrayna birdemligi için geçirgen mitingni kalabalıklar olarak tanımakta. Крымские татары, наши коллеги по правую руку, держите спокойствие. Я думаю, что скоро уже мы получим известие с 6-го этажа. Держите коридор! Держите коридор! Sözde mahkemede Rifat Çubarov'un advokat Nikolay Polozov kurçalamak gerek edi. Ama onu davadan çetleştirip, o'zlari advokat tayinlediler. Neticede 6 yıllık hukum. Чубарова Рифата Абдурахмановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовным законом с назначением наказания. Всего было 5 человек, которые сослались на то, что слышали от Чубарова призывы к давке, к насилию. Но сторона защиты заявила 10 свидетелей, что в 2 раза больше, которые опровергли показания этих 5 изобличающих Чубарова в чем-либо. Kırım azat etilmek gerek degeni için Rusya toprak bütünlüğünü bozadu 200.000 ruble ve 200 saat cemaat işleri belgilendi. Ama bu ceza gerçekleştirilmeyecek çünkü Rusya'nın cinayi kodeksinde olan bu maddeler geçenleri cinayet olmağını gibi tanıldı. Mahkeme hukumunu seslendirgen son salonda olan dinleyiciler çıkıp saçma kabahatlavlar ve hukum hakkında öz düşüncelerini paylaştı. Там было 2 стороны. Это были крымские татары и сторонники крымского, вернее, русского единства. С их стороны никто не судится. Какими-то такими разбойниками представлены крымские татары и сотрудники милиции, которые там были и должны были следить за охраной порядка, потому что оба этих митинга, если можно так сказать, они были санкционированы, и никто из них не привлечен. А виноватыми, как вот сегодня в решении, это вот Рифат Чубаров и крымские татары, которые там присутствовали. У вақыт жематымыз озы көрді, не Қырымға олайжақ бірқач күндерден соң, озы топланды, оны бітмесе чағырмады. Ондан да башқа, Рифаттан башқанда Аксену деген бір инсан да бар еді. Бүгін Қырым басшылығы япа. O da o taraftarlarını Sevastopol'den, Mevastopol'den bütün yerden getirdi. Ular getirgen soğanda kavga şamatalar oldu, tartışmalar oldu. Onun için eğer o yerde kanunu bozgan bolsa birinci aksiyonu bozdu. Mahkeme bitken son Rifat Çubarov ona kol tutmak için toplaşkanlarga minnetdarlık bildirmek için video bak ile bağlandı. Kaçkımız verdik bunda, az bergendik. Meclis reisi aydınlatılgan hukumnu bir şeyge yaramagan dep adlandıra. O Avropa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet bereceğini bildirdi.
Оголошення мені вироку, який російським окупантам не в змозі реалізувати, ну хіба що можуть розробити спеціальну операцію з фізичної ліквідації, в проведенні яких Путін перевершив всіх диктаторів світу, є ще одним приводом, щоб на повний голос говорити про десятки насильно викрадених людей, про яких і сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами. Знаєте, російські окупанти втікатимуть з Криму, побіжуть геть сотні тисяч громадян Росії, які сьогодні, як варвари, метушливо розхапують нашу землю. А ми знову всі обіймемося на своїй батьківщині. Так буде, разом переможемо. Украина тышышлерін әзірлігінде ешғалжелер махкемесінің қарарына айып бір укум. Қырым татар халқына низбетен олған репрессияларының девамы деп адландыралар. Юқары шурада инсанақлары векілетлісі Людмила Денисова бұл жемат позициясы үшін олған басқыдыр деп халқара жематшылығына тежеуізжі девлетке басқын арттырмаға чағырды. Қырым прокуратурасы жен қайделері бозылғаны үшін жинайдава башлатты. Рифат Чубаров тақып етілмесіне әлақалары олғанлар 12 жылға қадар азатлықтан марум етілебіле. Азақ денісі ялысындаки позициялардан башлап Донецк жеварында олған Украин позициялар атешке тұтылған. Ишғалжілер 82 ве 100 грамм калибрлы майнлар атқан, граната ве құршын атты жетерті батыларына құлланған. Санжаревка жеварында дұшман күчлері Арлан-10 пилотсыз учуджа алетіні жебесіз ғандан кечережек олған. Ама Украин мудафажилары оны зарарсыз етіп түшірген. Дистанцион шекілде майнланув да япмаға тырышқанлар. Украин арбелері арасында ғайыплар yok. Истихбарат ишғал етілген территорияға артиллерия тіртібатлары ве силя едеклері кетірілгенні қайдеткен. Бұне берабер душман өз диверсон группаларын азырламаға девам етмекте. Під керівництвом військових інструкторів Збройних сил Російської Федерації проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів. Окрім того, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення територію мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення. Қырымылы меморий сыңырында олған Чаплынка сыңыр кетші июннан 7-сінден 21-не қадар чалышмайжақ. 2 авто девамында анда тамирішлері кешірілмелі деп хабер еттілер Херсон вилайеті девлет мемориетінде. Бұл вақыт девамында Чоңғар ве Каланчак сыңыр кетшілері ади режимде чалышыжақ. Заявление Конгресса Айрат Калмыцкого народа Қалмуқ миллеті Русия кемиетіні этноцитті қабатлады. Москва есе еқалынуларынен жауап берді. Элисті шерінде 170 делегат топлашып, ойрат Қалмуқ халқының умми топлашуына кечіріп, Авропада екене монгол тіл группасына айт олған халқа Русияде дискриминация етілгеніні музакер еттілер. Бұны Прометей Талил меркезі өз менбаларына есасланып қабереті. Қалмуқларына мечбури ассимиляция, кімліклері мечбурен йоқ етілгені ве Қалмукия Джумхуриеті мұстаққылығына жойғана чувлатмақта. Тамыр халыққа незбетен япылған бойлы әрекетлеріні сойқырым, геноцид деп адландырдылар. Жауап оларақ Русия құветшілері үш Қалмуқ журналисті ве фааллеріні тұтты. Мы убеждены, что данные незаконные действия являются ничем иным, как грубым нарушением международных и конституционных норм, попыткой запугивания, шантажом, преследованием по политическим мотивам и признакам национальной принадлежности, дискриминацией и ущемлением законных прав представителей коренного народа и прямым противодействием восстановлению прав репрессированного, подвергшегося геноциду айрат-калмыцкого народа. Украинада чин вирусына ұқыраған инсанларынан сайысы кенеде арты башлады. Кечкен күн девамында 2137 яңа хаста белгіленді. Хасталар арасында 91 бала ве 56 Тибет хадимы. Киевде 434 коронавирус хастасы қайдетілген. Хасталық Днепропетровск, Запорожье ве Киев вилаетлерінде де тарқалмақта. Анда 137-ден 176-ға қадар хаста қайдетілген. Уммен алғанда 579 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде хастаханаға
хастаханеге түшкен. 163 кіші чин вирусына еңіп оламаған, ама 12 bin кіші түзелген. Қырымда есе кенеде 92 инсан чин вирусына оғыраған, 55 хаста хастаханеге түшкен, 5 кіші хасталықына еңіп оламаған, 109 кіші түзелген. Түркияде коронавирус хасталарынан сайысы азлашқанынан мемлекет хакимиеті сыңырлануларны эксілті башлады. Ратлық күні локдаунлары қысмынен лягу етілді. İşkunları ise комендант vakti 1 saatқа geç başlanacak. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya Restoranlar açılı ama musafirlerinin sayısı da sınırlı olmalı. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek. Saat 24'e kadar. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan karantin sınırlanuvlarını mart ayında lagı etken edi, ama aprelde kenede sınırlanuvlarını qaytardılar. Kunde 60'ar bin COVID-19 hastaları belgilene başlandı. O kunlere Türkiye dünyada hastalıklar kalması boyunca ikinci basamakka ko'tarilgan edi. Türkiye'de en az 84 milyon insan yaşamakta. Bazar ertesi kuni 6,5 bin yangi koronavirus hastası belgilendi. Karantin sınırlanuvları bugün iyundan 1'den yumshatılar.